Amakuru mashya tugezeho muri aka kanya. Barafinda Sekubo Fred ngira ngo muramuzi neza cyane, n'umwe mu bagabo bakomeje kuvugisha abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda. N'umwe mu bantu baje bagaragaza nkaho ari babyenda gusisa cyangwa basita cyangwa barwaye mu mutwe, ariko abantu bamukurikirana cyane ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri YouTube muri iyi minsi bamaze kubona ko ari umwe mu bahanga bahari. Yamaze gutabwa muri yombi rero nyuma y'ibiganiro amaze iminsi ashyira ku mbuga nkoranyambaga nk'uko RIB imaze kubitangaza ndetse nabo babikoranaga. Ni ibiganiro biteye ubwoba, ni ibiganiro bishinja u Rwanda ibyaha bikomeye cyane, by'umwihariko ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Barafinda Sekubo Fred washinjaga u Rwanda kugira uruhare mu bikomeje kubera muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'andi magambo akomeye cyane. Reka tubagezeho itangazo rikomeye cyane rimaze gushyirwa hanze n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aho rutangaje abatawe muri yombi ndetse n'impamvu batawe muri yombi. RIB yagize iti: RIB yafunze Barafinda Sekubo Fred, Mazimpaka Patrick na Nkeramihigo Japhet bakurikiranyweho gutangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda babinyujije ku miyoboro itandukanye ya YouTube. Abaregwa bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko, Kicukiro na Kimihurura mu gihe iperereza rikomeje ku byaha bakurikiranyweho. RIB irongera kuburira abantu bose kwirinda gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bunyuranye n'amategeko, kandi itazihanganira uwo ari we wese mu gukora ibyaha. Ibi ni ibintu bikomeye cyane bimaze kujya hanze, aho abantu benshi kuva mu gitondo bari batangiye guhwihwisa amakuru y'uko Barafinda yaba yatawe muri yombi, ndetse n'abandi bakavuga ko yashimuswe barimo umugore wa Barafinda Sekubo, aho yavugaga ko umugabo yashimuswe n'inzego, avuga ko zaje zambaye impuzankano z'akazi, bakamuta muri yombi bakamutwara. Uyu munsi rero ni ikiganiro uwitwa Eric Bagiruwubusa, ngira ngo muramuzi n'umunyamakuru wakoreraga radio Ijwi rya Amerika, wari usanzwe n'ubundi akunda kuganira cyangwa gutunga mikoro Barafinda Sekubo Fred, akaba rero yaganiye n'umugore we. Uyu Barafinda Sekubo Fred akaba asanzeyo abagabo batandukanye bakoreshaga urubuga rwa YouTube, barimo Cyuma Hasani, barimo Umubavu wa munyamakuru Umubavu, barimo Abdurashidi, barimo Professor Niga ariwe Karasira, ndetse n'abandi batandukanye nka Idamange bafunzwe kubera ibyaha bitandukanye bagiye bakorera ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumviye, iyi ni breaking news, aho aya makuru ndaza kuyakurikiranira hafi nkayabagezaho 5 kuri 5. Mwe mukomeze mubane nanjye hano kuri Pirate News TV, aho amakuru yose ndaza kuyabagezaho 5 kuri 5. Ahasigaye nuko ukanda subscribe hano, ubundi amakuru ya Sekubo ndetse n'andi yose agezweho ugakomeza kuyabona 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.